Julia Sif Sundi úr Ármanni sem var að klára sína æfingu á honum. Gagalnya, oke, atar. Ayo kita ya, yang semuanya subscribe di sini. Nah, я скатно, выиграл. Ристер, Сона. Sigrun Margit Sigurðardóttir úr Ármanni sem var að klára sína góða æfingu. Sem var að klára sína góða æfingu.
Volt ott oda. Mi lesz, nem tudom. Nem, ezt most valakom jönnek. Azért is hívtalak föl. Ilyen nagyon visszatok. Annak szóval nem lehet, hogy tényleg nem csak a Toivono che dove sono nulla, ma lei sembra che la segna di Google. Most melegítek. Leo Kristinsson og Gerplu sem var að klára sína gólfæfingu. Kolfinna Frigg Sigurðardóttir, Ungmenningafélagi Akureyrar sem var að klára sína gólfæfingu.